Достар, мына бул жер Бойня. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Базар Ааламы каналынын көрүүчүлөрү. Достар, бүгүн 22 январь 2022 жыл. Биз букаларды тартып көргөзөбүз, достар. Мына Бойня жака келип калдык элек. Байке, бияктан кой алдыңыз да? Кой алдым, Койду канчадан соёт экен бияқта? Енді 350 сомго соёт экен, жилтешме 100 сомго соёт экен, 450 сомго. 450 сомго даярдап берет экен. Пакетке салып, алып кете бересиздер мондай кылып. Жакшы. Бияктан сразу алып туруп эле, сразу сойдуруп кетип атасыздар. Даяр. Удобство бар. Бул пригородный мал базары, достар. Биз эми кеттик, сразу букалар тартып көргөзөбүз силерге. Вот, этинде күйгүзүп сразу даярдап берет экен. Достар, видео жакса лайк басасыздар. Суроолорду комментарийге жазып калтырасыздар, достар. Мынага. Байке видеого түшпөйм деле түшүп калдым. О, номерлерге чыгаласыздар мына. Пригородный мал базарында. Биз эми букалардан баштадык. Мына буканан сурайыкчы. Порода швец чистый дейт. 230 миң сурап атасыздар, а? Бул жашы 4 жашпы? 2 жаш. 2 жаш. Bunun примерно веси канча вес? 400 живой бу? Живой вес. Живой 800. 800 килограмм живой вес мына. Бою деле bir 70 чыгып калат окшойт. Онда болгон. Базар баа берди буга? 195ке бербей атабыз. Канчага бересиз? 190. 200дөн жогору, 200дөн өйдө дейт мына. 195 миңге бербей тур. Бул вес ет канча чыгып калат примерно? 450дөн өйдө чыгып калат мына ет. Жакшы. Жакшы сатыңыздар байке. Могу кимдики? Сиздердики эмеспи? Бардын ээси жок. Онда болгон бука. Порода швец. Камера деңиз мага, машина. Assalamu alaikum. Алейкум. Сиздердики? Ооба. Канчадан сурап атасыздар? Круговой бар. Круговой. 11 баш 72ден сурап атабыз. 11 баш 72 миңден. Мына. Бардыгы бучоктор. Бул жаштары полторашка. Примерно 180, 150, 200 вес. Круговой 170 килограмм да? 170. Эт ушундай чыгат, а? Кругой ошондой дейт мына. Ашты качан кыласың, ушагын айткымды видеого тартпай. Канчадан болду? Базардагылар чакыра турган болуп калдыңбы? Биринчи айлыкта алайын дедим. Канчанчы айлыкта алдым, ушуну айтып койчу. Айтпайт экенсиз да. 65ден дедиңизби? Ya bu mına çoğun kança ekan? Канча кыласың? Соңду 102 миңге бербей атабыз. 102 миңге бербей атасыздар, а? Алтын кемере? Буга канча сурап атасыздар? Жашы кандай? Жашы 2 жаш. 2 жаш. Канча сурап атасыз? 110. 110. Азыр канча деп атты? 102ге бербедик. 102ге бербедиңиздер, а? Жакшы, бунун примерно веси кандай эми? Веси 260-270ке чейин. 270ке чейин эт берет, а ошондо? Эт берет, А живой вес 400дөн жогору го дейм. 400дөн жогору мына. Жакшы, а могуларчы? Байлай тургандар. Бияк. Кимдики бул? Бияк караштык. Байкен. Байга канча сурап атасыз буларды? 65. Булар полторашкалар да? 65 миңден. Жакшы. Сиз бирөө эле калды ошондо, сатылды калган же бирөө эле алып келдиңиз? Сатылды ушу бирөө. Ошо бирөө калды. Жакшы. Жакшы сатыңыз байке. Я канча болду булар? Я. Канчадан болду булар? Я, бияктан жака кетти. Үйгө чогулду да. Айтпайт го булар, а? Айтпасаң жок деп. Муналарды көргөзөйүкчү. Бу кимдики экен булар? 90 миңден сурап атабыз. 19 баш. 90 миңден 19 баш. Семиз. Булар канча жаштары? 2 жаш. 2 жаштары. Канчадан бересиздер эми бере турган жериңиз? 85ден бердим алабыз. 85ден болот дейт. 5 миң. Толкой турганда полный кыймылдайт го, толкун суудун толкунунда бирөө түрт. Кайсы соода болот экен?
Tak. Bular qanchadan so'radi? Narxlar 95'ten gitti. Narxlar bu. Yok. Kızıldan narx gördük. Amalar var. 95 milyon getdi. Iki yaşlıkları da var ha. Bir yarım yaşında hoş geldin. Altaraş var. Bu qancha bo'lib o'tadi? Bilmeyim bunu. Savdo bo'lib o'tadilar. Bu qancha ekan? Sertku? 125 dan so'raysa? 3 başına. 125. Bular 2 yaşlıklar mı? 3 yaş. 4 yaş. Bu 4 yaş. Olar 3 yaştan ekan. Ulan buqalar. Bağlar shunday dostlar. Bayga qancha ekan bular? 100 so'm. Ha seniki? 100 so'mdan ekan. Assalomu alaykum. Hamas. Qaysilar sizniki bayga? Mende qolmadi ulan. Sizde qolmay qoldi. Qochdi meni. On taqdir. O Shvis qancha ekan? Assalomu alaykum. Katta emas-da? Amoch 70. Bu sizniki abi. Simental. Ama qarachi. Yo'q o'ting simental bu. 70 dan bular. Yoshlari 1 yash, 1,5. 1,5 kerak. 70 milyon. Qanchadan berasiz? 65 dan. Yaxshi. 65 dan bo'ladi deydi. Tak. Maqtardan so'raymiz. O buchoqdir. Bularning neresi yo'q. Qanchadan ekan bular? Qanchadan bo'ldi? 52 mingdan oldim turibman. Olar. Baylaganga da bular ha? Ko'ringlar. Baylanadi. Qanchadan ekan bu buqalar? Qanchadan ekan buqalar? 55 milyon. Bular yaşları qanday? 6-7 aylıqlar mı? 8. Tabii yaşları ötdü. Arqanlar 55 milyon. Ama bıçaklarçı. Sizlerki? İyisi yok. Tak, mazerde kunacın. Bu kunacın qancha ekan bular? Kimdiki sizlerki emasmi aka? Kunacınlar? Yo'q, bizkilar. Bunların iyisi yok. Kunacınların. Tak. O bıçakları sorakçı. Yeni yoldan Yeni alsam vereyim dedi. Çok bukanı. Ay sorayım. Bıçaklar kaç aylıklar var ki bunlar? bu 6 aylık mı? 8 aylık. 6, 7, 8 aylıklar. Kaçadan sıra otasın? 50 milyon. Havalar 55'ten. 54 çağından beri. 54.500'den beri özeydi. Var yaşları qanday? Yaşlarım oğullar köylemeyen ki. Qancha so'radi? 6 oylik buchoq ha? Qancha so'radasiz? 33'ten sonra 6 oylik buchoqlar 33 ming. 30dan bo'ladi ekanda? Bo'ladi. 30dan beramiz. Va alaykum assalom. Sizniki qanchadan? 38 ming. Vardığı buchoq 6-7 oylik. Bu qunajin qancha ekan aka? 50 ming. Ama o qunajin kimniki? Qancha ekan aka bu? 40. Narxlarcha? Ular dile 40. Qunajinlar. Где-то bir yaş qo'ydaymi? Yaşları 40 mingdan. Yaxshi. Tak, bozorni chek. Havaga alotaslarni otasiz. Bu qanchadan bo'ldi ekan? 29'dan. 29. Bular qanchalik buchoqlar? 4 ay. 4-5 aylık buchoqlar. 29'dan berib sog'ingiz ayt. Unda bo'lgan. Tak. Bu qunajinlar qanchadan torpoqlar? 23'ten. 23 mingdan. Yaxshi. Sütten chiqqan torpoqlar ham bu.
Vay kança ekan bu? Buçakta. 30'dan mı? 30 milyon. Tak, buna urgaç torpak. Urgaçlar kança ekan? 37'den 45'te. Torpaklar kançana? 35'te. 35 milyon. Şurada. Sonra düşü beresiz da? Düşü berem deydi. Жақшы. O yerde. O erkek burgaç o. Kança mı? Bugün 57 sırada. Köy 57? Köy 57 mi? Burgaçı. Dağı düşü beremiz deydi. Dostlar videonu ayaqtayız. Görüşkөнчө аман тұрыңыздар.